Mm. Haya, ndugu wapenzi, ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Neema na amani zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Bwana wetu Yesu Kristo ziwe pamoja na roho zenu. Leo tunahitaji kujifunza kitu kidogo tu katika maandiko ambayo ni kidogo ila ina mafaa makubwa. Ni kuhusu Yesu, maana ninasikia Yesu anazungumzwa tofauti na vile jinsi Biblia inamzungumzia. Kwa hiyo tunahitaji kidogo tu kujifunza kuhusu Yesu wa Biblia, maana kuna wengine wanasema ya kwamba Yesu ndiye Mungu wa pekee na wa kweli. Yesu ndiye Mungu wa pekee na wa kweli, kitu ambacho Biblia haijazungumza. Ni kwamba kwanza Biblia ikatai Yesu kuitwa Mungu. Biblia inakubaliana na Yesu kuitwa Mungu, lakini kile kenye Biblia nakataa ni kumfanya Yesu awe Mungu mmoja tu, yaani yeye awe ni Mungu Baba na awe ni mwana wa Mungu. Hiko Biblia nakataza kabisa na haizungumzi hivyo. Yesu sio Mungu Baba. Kulingana na maandiko, Yesu ni mwana wa Mungu, lakini madhehebu yamemfanya Yesu awe ni mmoja tu na hakuna baba yake, na wakishakuja wanakuja na maelezo na wala si maandiko. Ila mtu wa Mungu aliyeimarishwa vizuri ni lazima awe na maandiko, ni lazima awe na neno la Mungu, ni lazima asome neno la Mungu, ajisomee mwenyewe, na yule ambaye anahitaji kujua anasomaka ili ajue, si kusoma ili alete maelezo yale aliyosikia mu madhehebu akayaleta wakati kwa soma Biblia. Ni vizuri unaposoma Biblia unasoma na unaacha Biblia jizungumzie yenyewe, ijitafsiri yenyewe, maana Biblia ni kiongozi tosha ambaye kinaweza kikamuongoza mtu kwenye uzima wa milele tu. Basi Yesu anaongea. Kwanza anamuita Mungu, anamuita Baba, anamuita Mungu ni Baba, na Baba wa Yesu anamuita Yesu mwanangu. Kwa hiyo iko shida wakati mtu anakuja anasema ya kwamba Yesu ndiye Mungu Baba na amekuja tu akajifanya akavaa mwili. Kwanza wanasema anavaa mwili, na hakuna maandiko inayosema Yesu amevaa mwili, kitu ambacho maandiko imesema katika kitabu cha Yohana sura 1 mstari wa 14 inasema neno amefanyika mwili. Neno amefanyika mwili, neno alifanyika mwili. Sasa neno kufanyika mwili ambaye sote tunajua kwamba ni Yesu Kristo. Sasa ni wapi na wapi amevaa mwili? Unaona, kuleta maelezo pale ambapo Biblia inasema hiki, mtu akaleta hiki, hapo ndio kuna shida, kuna mgongano hapo. Biblia inaposema neno alifanyika mwili, si kusema amevaa mwili. Sawa Sasa watu wanaosema kwamba Yesu ndiye Baba na alipofanyika mwili akawa mwana, yaani ni kama vile komedi. Yeye mwenyewe akuwe ni Baba na yeye mwenyewe akuwe ni mwana. Kwanza Biblia inasema aje kitabu cha Yohana sura 3 mstari wa 16 inasema hivi: kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, ili kila mtu amwaminie
asipotei bali awe na uzima wa milele. Ni Mungu kumtoa mwanawe wa pekee, alimtoa. Kwa hiyo kuna Mungu aliyemtoa mwana na kuna mwana aliyetolewa na Mungu. Sawa Na Yesu anasema aje? Sura 17 mstari wa 3 anasema hivi. Sasa Yesu, na uzima wa milele ndio huu, na uzima wa milele ndio huu, wakujua wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Kwa hiyo Mungu amemtoa mwanawe wa pekee ulimwenguni ili watu wamwamini na waokoke. Yesu anasema usipokumjua Mungu wa pekee na wa kweli na kujua Yesu mwenyewe ambaye amejisemea hapa ya kwamba Mungu amemtuma yeye Yesu, hatapata uzima wa milele. Kwa hiyo Mungu amemtuma Yesu. Sawa Sasa Yesu anasema sura 17 na mstari wa 3 kitabu cha Yohana, anasema na uzima wa milele ndio huu, wakujua wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Kwa hiyo kuna Mungu wa pekee na wa kweli na kuna Yesu aliyetumwa na huyo Mungu. Unaona Yesu ni mwana pekee wa Mungu na ile haiwezi kubadilika. Yesu ni mwana pekee wa Mungu. Sasa kuna Mungu aliyemtuma Yesu. Ni lazima tumjue huyo Mungu aliyemtuma Yesu na tumjue mwana wake. Kwa hiyo kusema Yesu ndiye Baba na kusema Yesu ndiye mwana inaleta mgongano wa kimaandiko. Mfano, watu wanaposema ya kwamba Mungu wakati amekuja akavaa mwili akawa mwana, ni huyo Mungu mmoja aliyekuja akavaa mwili akawa mwana. Sasa kitabu cha Mithali inasema hivi, ni nani aliyepanda mbinguni na kushuka chini? Ni nani aliyekamata upepo kwa makonzi yake? Ni nani aliyeyafunga maji ndani ya nguo yake? Ni nani aliyeyafanya imara ncha zote za nchi? Jina lake ni nani, na ni nani jina la mwanao kama wajua? Sasa hapa Yesu alikuwa bado hajazaliwa. Kwa hekima ya Sulemani aliyokuwa nayo, ameuliza ni nani jina lake huyo aliyofanya mambo yote hapo juu, na ni nani jina la mwana wake? Sulemani kwa hekima aliyokuwa nayo alijua kwamba kuna Mungu ambaye anahitaji jina lake hapo na kuna jina la mwana wake nayo linahitajika hapo. Kwa hiyo kuna Mungu na kuna mwana wa Mungu. Sulemani kabla ya Yesu kuzaliwa ameandika kitabu hiki, na Yesu imewagawa. Kwa hiyo kuna Mungu Baba na kuna Yesu Kristo, ni wawili ambao wana umoja, Mungu ndiye mkuu, Yesu ni mdogo. Kwa hiyo Mungu ni mkuu kuliko Yesu, na ndio maana Yesu amesema hivi kitabu cha Mathayo 28 mstari wa 18, anasema hivi, Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Sasa swali yenyewe kwa hapa, ni nani aliyompa Yesu mamlaka? Ikiwa Yesu ndiye Mungu yule wa pekee, yeye ndio Baba na yeye ndio tena Mwana, sasa nani alimpa Yesu mamlaka? Kuna yule ambaye aliyompa Yesu mamlaka, naye ni Mungu. Mungu ndiye alimpa Yesu mamlaka. Ndio maana anasema Yesu kitabu cha Yohana, anasema hivi kitabu cha Yohana sura 14 na mstari wa 22,
hapa mwenye anazungumza hapa ni Yesu. Ukitaka kujua kama ni Yesu ndio anazungumza hapa, unakuja hapa sura moja, yaani Yohana 17 mstari wa kwanza. Inasema hivi, maneno hayo aliyasema Yesu. Sasa ukishakuja mstari wa 22, Yesu sasa anaendelea kusema maneno hayo, anasema hivi, nami utukufu ule ulionipa nimewapa wao. Au tuanzie 21, nasema hivi, wote wawe na umoja kama wewe Baba ulivyo ndani yangu nami ndani yako, hao nao wawe ndani yetu, ili ulimwengu upate kusadiki ya kwamba wewe ndiye uliyenituma. 22 nasema, nami utukufu ule ulionipa nimewapa wao, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo umoja. Sawa eh? Kwa hiyo Yesu anaambia baba yake, iko namwambia baba yake ya kwamba utukufu ulionipa nimewapa wao, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo na umoja. Yesu ndio kunaambia baba yake, umenipa utukufu. Sasa utukufu hiyo ulionipa nimewapa hao watu, ili nao wawe na umoja kama vile na sisi tuko na umoja. Kwa hiyo Yesu yeye na baba yake wana umoja, na kile ambacho Yesu anasikia kwa baba yake ndicho anachokisema. Maana amesema ya kwamba sifanyi neno lolote, alisema hivi, sifanyi neno lolote kwa shauri yangu, bali kile ambacho ninasikia ndicho ninakisema, kile ambacho anasikia kwa baba yake. Na amesema ya kwamba Yesu anasema hivi kitabu cha Yohana 8 na mstari wa 38, anasema, niliyoyaona kwa Baba ndiyo niyanenayo, nanyi vivyo hivyo mlivyoyasikia kwa baba yenu ndiyo myatendayo. Kwa hiyo Yesu anasema kile niliona huko kwa Baba ndicho kile mimi ninanena. Unaona? Kwa hiyo kuna Yesu na kuna Mungu, ni wawili walio na umoja. Watu wanasoma maandiko vibaya. Mfano, mtu anasoma kitabu cha Yohana sura 10 na mstari wa 30 inayosema mimi na Baba tu umoja, kisha wanaleta maelezo hapo ya kwao. Yesu amesema yeye na Baba ni umoja. Haijasema ni umoja, imesema tu umoja. Yesu na baba yake wana umoja. Sasa ukitaka kuelewa hiyo vesi, tafuta nyingine vesi ambayo itakuelewesha, maana kuna mahali utasoma Yesu na baba yake, kuna mahali utasoma Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo aliyomtuma. Kisha ukishafika hapo unasoma tu umoja, kisha unawakilia kwa hiyo vesi, utapotea. Unaona? Mtu anayesoma Biblia kwa kutaka kujua, anatafutaka jinsi yote aelewe, si kusoma vesi moja. Vesi moja haiwezi ikakufundisha kitu. Hapo inasema mimi na Baba tu umoja. Ukija ku sura 17 mstari wa ukija ku sura 17 na mstari wa 22 kitabu cha Yohana, unafika unaelewa kwamba ile mimi na Baba tu umoja ina maana wana umoja, si mtu mmoja, si mmoja, wana umoja. Inasema hivi, nami utukufu ule ulionipa nimewapa wao, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo umoja. Unasikia? Kwa hiyo Mungu ana umoja na mwana wake, na sisi wanatupea utukufu wao ili na sisi tuwe na umoja. Sasa mimi na Mkristo mwenzangu